no mana isaanii taa'ee dhaggeeffadha. Tokkoof arraba danda'uu qabda mana sanitti. Abbaa humnaa ta'uu qabda, iyyuu qabda, loluu qabda. Akkasi dubbachuu hin dandeessanii teessanii muuyit gootanii arraba Oromoo arrabsan hunda teessanii dhaggeeffatan. Sababa keessa nuti immoo asitti arrabsamnaa jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu Oromoo. Dhiisaa waan akkasii please. ጉዞ ወደ ጂጂ ቤት ነው። እዛ ደመቅ አድርገን ነው የምናመሸው። ወታዳው ፈቻጅሩ አያን አካውን ቦራ ሚዲያ ከነ ሀርከ ከኛት ይገልጹ ቀም ከርሞ ሁንዳኑ ጭፉ ቀም ነጅቹ mana keenyatti himariyanna nabo abbaan fedhan mana keenya dhufuu qaban abbaan fedhe maaliif nuti saba guddaadha saba guddaa saba gamtaa Afrikaati abbaan fedhe mana keenyatti dhufee marii godhuu qaba nuti gisee hunda isaan jala fiigoon maaliif jechi isaan jaan yooni maanyaan akka deengada jeetti isin mana yodaa bifi malee mana keenya malee bikkatti mari'atten hin qabdani je nuti saba guddaadha saba by the way waan isin achi deetanii fi namoota kuma kudha lamaan kuma yeroo duraatiif kuma kudha lamaa fi kuma kudha sadii kan isaan lalee yeroo duraatiif by the way yeroo duraatiif miidiyaa kanarratti nama kuma 60 wayinillee laallamnee hin beekna jechuudha. Saniifuu nuti waan nuti jiru hunda ummanni hin jira jaalalli hin jira namni hin laale jechuudha. Saniifuu isaan guddisuun hin barbaachisu. Bis takka takka dhaquunis akkaati waan amma ati jette sanirratti illee barbaachisaadha. Kizee biraamoo mana keenya mana jiijiksi ni jira manni kiyyas ni jira manni Oromoo hedduutu jira manoota akkana atillee mana bantee mana keetillee dhufnee anamma kizee hedduu isaan bira seenuun hin jibbu arrabaa fi iyyeensa hin jaaladhu maaliif nama arrabsuu hin jaaladhu waan ta'eef isaan akkuma beektutti nama arrabaa yookiin arrabaan yookiin sagalee wanni barbaadanii sanumaafuu yoo mana keessan bantan nutis mana keessanitti dhufna wal deeggarree wal jajjabeessinee tokko taanee akka Oromootti deemuu qabnaan jechuu barbaada galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Fayyaatee giftiko anis mana banee hin beeku tiktaakii kana manuma namaa naannaa ijoolleen keenyas jiru engadda na aarsee naan gurbaanee buqqeen sun yodaaf jedhamu stage irraa na darbatee naan dhaqeen for the first time mana koo banee nama baay'ee dhufees deemnee warra bakka nu kabajan ani mana teedii malee hin deemus. Teediin kabajaan nagashaa nama dura nagashaa kabajaan lafaa ka'uutu hafaa kabajaan nagaggeessa akkas taanaan akka Oromootti akka ilma abbaa gadaatti tiriitii na godha akkasitti nan deema mana nama rakkinan qabu sodaan qabu. Bara bakka biraa garuu hin galu silas mana yodaaf kotti gal naan jennaan hin galu an mana akkasii mana araqee faa galee akkasii of tuffachiisuu hin barbaadu ijoolleen sinfaa jirtu amma maakii bira galu jechuun argadheeti namni lama maaliif nun ilaalu sii galee nama akka keetii faa ijoolleen keenya jiru. Asliin faa jiru nama kumaatamatu lakka calluma dhanii utuu afaan cufanii ta'an iyyuu namni dhufee isaan jala ta'a mubaarak faa ijoollee qabna nama baay'ee qabna mana qabna waan gidduu jiru baqaqeensa jiru hundumaa walitti suphine Oromoo taanee ilaalamna miidiyaa kanarratti kanaan as ba'aa jirra fayyaa ta'eetis Naya qabda bagana gaan dhuftee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu si dinqisiifadha jabaadhu nama jabaadha dhugaa gabalatee Fayyate giftiko means a lot coming from you. Atis baay'ee jabduudha yeroo baay'een dhaggeeffadhaas jala taa'ee tapha keessas waan dhumaa keessa Oromummaa kanatu sirraa calaqqisa baay'ees itti gammada. Har'a sirreecha gaafa kabajdan as taa'een dhaggeeffachaa ture. Really feels good baay'ee bareedaadha. Namichi amma inni jedhe kuni nama an beekuudha. Nama waggaa lama caalaa siyaasa kana keessattis erga lafarraa kaasanii waan baay'ee baratan isaan wajjin unuma wal morkaa miidiyaa biraa irratti turre as dhufne waliin ariinee maaskii as fidne jechuudha. So nama beeknuudha achi keessa bilaakiidhaan na aaree anaan jalaa fashaleessina asaasaanii otoo hin beekna waan ta'eef nu sodaatu ijoolleen Oromoo immoo tokko jiru tokko gawwaanis jira wallaalaanis jira maraattuunis jira nu sabadha akka nama hundumaa waaqatu nu uume. Waan hundumaa of keessaa qabna siigalee wallaalaas of keessaa qabna beekaas qabna hundumaa qabna waan ta'eef beekanii wallaalaa fi maraattuu keessa saabanii maqaa Oromoo kana balleessuu daaraa irra dibuu barbaadu. Oromoon immoo irratti dibamuudhaan utuu hin badda ta'e Miniliktu balleessa ture Haayilesillaaseetu balleessa ture. Har'a miti gaafa kun maqaan keenya beekamee ijoolleen keenya qeerroon keenya akkas irreechi keenya Finfinnee galee miti durisa durii sagaalaa jedhanii lafarra nu gootatan sana iyyuu hin banne waan tokko taanu ittiin dammaminaa keessa galtanii mana isaanii noo isinaa yoo dandeessan yoo danda'u baattanii garuu homaa hin taanu waaqi dhugaan kan waaqaati dhugaa keenya argee
guyyaa Oromoodhaaf saba keenyaaf qotee bulaa keenyaaf baasaa jira fakkaata. Jabaadhaa isiniin jechuu fi irreecha kana duukaa bu'aan ture mana jijjiitti immoo haaraa banaa jiru egaa maal kan itti turra. Ati gaafa fixeettu ijoolleen as jala jiranis achi deemuu ni danda'u. It's really nice talking to you, Makiko. Nagamai. Kan keen dagamu Maki. Ni dagama mutu masuk cerai dagam. Atau. Maki ni achi hasa jirti nama sofsisarti. It's okay. ወንድሜ አማርኛ ብቻ ነው የምትችለው መሰለኝ። በኦሮምኛ አንተ የተናገርከው ነገር ላይ ነው እየተናገርኩ የነበርኩት። ይሄ አኪላ የሚባለው አንተምባቸው አውቃቸዋለሁ። ከዚህ በፊት ረጅም ጊዜ ማውቀው ሰው ነው። እነ ኤልያስን እነ ኔትን በደንብ ነው ማውቃቸው። ዋና አማራ የሚባለውን ሲመሰርቱ ምን ሲሉ ጀምሮ እንተዋወቃለንና እኔን ብሎ አካርጎ ነው ያስወጣኝ። ያበሳጭ ነበር የዛሬ ምን ያበሳጫል ካልኩኝ ምንም አይሆንም። እሷን በኦሮምኛም እያልኩ የነበርኩት ነው የምሰማ ከሆነ በኦሮምኛም እያልኩ የነበርኩት እንደዚህ በቲክታክ ሩም እና በዩቲዩብ አይደለም ኦሮሞ በመንግስት ደረጃም እንደዛ ስሙ ተንቋሾ በሚደበደብ በሚጠላ ባሪያ ተርጎ በሚቆጠርበት በራሱ ሀገር ላይ ኤክሰርሳይዝ በሚደረግበት ዘመንም ምንም አልሆነም። የኛ ሀገር ህዝብ ኦሮሞ የልቡን ንጽህና ምን ይላል በኦሮምኛ ኡጋን ከዋቃቲ ይባላል። እውነት የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚባላል እውነትና ኡጋን ከዋቃቲ ይላልና እውነት ስላለው ኦሮሞ እውነቱን አይቶ ፈጣሪም ጊዜ ያመጣለት ያለ ይመስላል። ልጆቹ እየተስማሙለት ይሄዳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ አንድ የእንግሊዝ ቂጣ ያረረበት የ30 አመት ልጅ ሲያፏጭ ቢሆን ለኦሮሞ ከምኑም አይቆጠርም። እኛ ትንሽ ስሜታችን ሊጎዳ ይችላል። ብትችሉ ተቆጠቡ። መናገር የማትችሉ ሰዎች ተናግራችሁ ሰው የማሳመን በፖለቲካ ራሳችሁን ዲፌንድ የማድረግ ኖ ሃው የሌላችሁ ተሞክሮ የሌላችሁ ወርሙ ጠኖን ቀብኒ ወር እኑ ሚራን ካተኒ ኡታልተኒ ስቴዲረን በይና አደራ ከሰን ኦሮሞን ኡመተ በላዳ ሰፊ ህዝብ ነንኛ የጠገምን የሞላን ፕሮፌሰር ሞልቶ ተርፎ ዶክተር ሞልቶ ተርፎ ተናጋሪ ሞልቶ ተርፎ ፖለቲከኛ ምን አረጋበል ብናበድራችሁ ሁሉ ደስ ይለናል። እንደዚህ ግራ ተጋብተው ንብ እንትን ቀፎ እንደሌለው ንብ ሲወረሰረሱ ማለት ነውና እኛ የጎደለን ነገር የለም። በስሜት አትመሩ። የሚደብራችሁ ነገር ካለ አሳውቁ እና ምንም ችግር የለውም። አውቆ ነው እነሱም አሁን እዛ አንድ ቀው የሚባል እብድ ልጅ አለ። እሱ በስነ ስርዓት እብድ ነው። ስሙም ቀዌ ነው። ግን አውቀዋለሁ እሱንም እና ያባ ምስኪን ነው። ኦሮሞነቱ ምናምን እንትን ይላል ግን ስሜቱን ነው የሚናገረው። ለማንም አይመለስም። ብቻውን ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል። ብቻውን ስፒከር ይዞ አውቀዋለሁና ሰው እኔ ብቻውን ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ በጊነስ ቡክ ሬኮርድ ላይ ሊወጣ የሚችል ነገር ነው። እና እንደዛ ነሱ አምጥቶ ኦሮሞ ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ አድርጎ ሲቀርብ አንተ አትናደድ። ትተው መውጣት ነው። የኦሮሞ ነገር የሚቆረቆር ከሆነ ትተው ዞር በለ። አውቆ አመድ ሊቀባ ነው። ተናዶ ነው ገባሽ? እኔ ለካለው እኮ ምናልባት የነበረ ሰው አያ እኔ ኮሜንት እያረኩ ነበር። ምንድነው ያረኩት? እንዴት ነው አንድ ሪስፔክት የምሰጠው ነገር የሆነ ስቴጅ ከፈጠርክ ለሆነ ሰው እድል ሰጠክ ጥያቄ ጠይቀህ እስኪጨርስ ነው አይደለ መጠበቅ ያለበት። ስሜቱ ማዳም ያደረገ ምን ይባላል መሰለህ? አውቆ ነው ኦሮሞ ልጆች ሲያወሩ ገና ሲጀምር አፋፉን ሲሉት ነበር። ያ የሶር ነው መልስልኝ ይላል። የሶር ነው ምናምን እያሉ አውቆ ነው የነሱ ጫወታ ናት። ሲባክ አይታቸው የሶር ነው ምናምን ይላል። አያሶራህም። እዛ ቁጭ አድርጎ 30 ደቂቃ ተቀባብለው ከዘራ ያዕቆብ ኔት ይባላል ስሙ ከዘራ ያዕቆብ ጋር ተቀባብለው ያወራሉ። ምንም አይነትም አይደርሱ ልጆች ሚዲያ ላይ እንደ ፈረስ ገርተናቸው ማለት ነው። ሉጋ ማስገብተንባቸው ነው ያመጣናቸው። ለዛ ነው ሲያዩን የሚደነብሩት ፕላክ የሚያደርጉንና ምንም አትፍሩ። የኛ ፈረሶች ናቸው። እንዳይረግጧችሁ ከእግራቸው ስር ዞር በሉ ነው የምንላችሁ። የቪዲዮ አንተ የተደረገ ያነሰን ህዝብ የሌለን ሰው የሌለን ብንሆን ኦኬ የሞላ ነው። ትናንትና አሁን ከሁለት ዶክተር ኡጋና ከዶክተር ግርማ ጋር ፓስተር ሶፊ የሚባል ሰው የቤት ላይ ተጫያ ያወራ ነበር። ሌክቸር በለው አንድ ኮርስ በለው በ3 ሰዓት ውስጥ እዛ ውስጥ እየተወራ ነገር ኖት ለሚይዘው ሰርቲፊኬት ልንሰጥ እንችላለን። ያንኒት እንደዛ አይነት ነገር ነው የምንሰራው እኛ። ይሄ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በሽሽቅ ምናምን እኛ እንትናችን አይደለም። ለኦሮሞ የሚቆረቆር ሰው መድረክ ላይ ወጣችሁ መጫወቻ አትሁኑ። አንደኛ ማትችሉ ከሆነ ብቃቱ ካለኝ ፖለቲካ ነው ቋንቋውን አቀላጥፎ መናገር የላችሁ ኦኬ ስቴይ አዌይ ፍሮም
ይኸው ማኪ ምን የመሰለ እንደዚህ ዝምጣ ይሄ ሩም አበባ ነበር የሚመስለው ታውቃለህ። ጭፈራው መልኩ ኦሮሞ እንዴት ያምራል በእናትህ እንዴት ያኮ ልብ የሚያሞቅ ነገር እና እዚህ ልብ ያሞቅ እና ደስ ይበለኝ። ማየት ከፈለክ መልእክቴ የመጣሁት ላቋርጥህ አሁን የነገርካት ነው። በቃ ለኦሮሞ የሚያስብ ሰው ከሆነ ኦሮሞ ነኝ የሚል ሰው ከሆነ ከእንደዚህ አይነት መድረክ ይውጣ ነው ማለት የምችለው። መልእክቴም ለማኪ የመጣሁትም ለዛ ነው። በቃ ይሄ ነው መልእክቴ ያ ነው። እሺ ቴንክ ዩ። ተቆርቋሪነትህ ልብህ ላይ ያለው ነገር ደስ ይላል። አይ ኖ ለኦሮሞ ህዝብ ያለ መቆርቆር ያስታውቃል። ከድምጽ ስርቅርቅታውም ይታወቃል የሰው ልጅ ማንነትና ተሰምቶህ ነው የመጣው። ዘለስ ይሉታል ሃይሊ ዘለስ ሆነህ ነው የመጣው። አይ አፕሪሺየት ዳት። ግን ምንም አይጭነቃችሁ። እንደዛ የሚሰማችሁ የሚያናድድ ነገር ስታዩ የዷብ ጮኸ ቡቄ ጮኸ ቡቄ ነው እንዳለ እኮ እዚህ ቁጭ ብሎ ገብቷል። የሳንቲም የአበባ ሳንቲም ዘርዝሮ የሚኖር ሰው እና ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ ስር የሰደደ ፖለቲካ፣ ስር የሰደደ ማህበራዊ ማንነት፣ ስር የሰደደ ባህል፣ ስር የሰደደ ቋንቋ ያለው የማይነቃነቅ ሰፊ ትልቅ የኦሮሞ ህዝብ ማለት እኮ የአፍሪካ ትልቁ ህዝብ እኮ ነው። እንደ አንድ ትራይብ ማለት ነው። ዘ ቢገስት ትራይብ ኢን አፍሪካ ነው። እና ዝም ብሎ እዚህ ቲክታክ ላይ ወሬ ተወርቶ የሚጎዳው ነገር ስለሌለ ካም ዳውን። ኢሬቻ ነው ጀለቡልቲዳ ገመዳ ኦቦሌሰ ኬስ ወጂን ወሪ ማቲ ኬስ ወሎልተን ጅረታናን ዲፈማ ወሊ ጎዳ ዋቅ እስከ ነጃረት አላህ እስከ ነጃለት ሚቲ ራህማን ታ ረሂምታ አከሳታ መደንዴሰኒት ወልጃለዳ ወልበርባዳ ዳስ ዘ ስፒሪት ኖባዲ ኢዝ ጎና ይወለ ውሻው ይጮሃል ግመሉም ይሄዳል የሚባል አይነት ነገር አይና ግመሉ ላይ ነን። ያልታደለ ደግሞ ይላሉ አረቦች ያልታደለ ግመል ላይ ቁጭ ብሎ ውሻ ይነክሰዋል ይላል። ግመል ላይ ቁጭ ብሎ ውሻ ሲነክስ ኢማጂን እና ግመል ላይ ቁጭ ብላችሁ ኦሮሞ ሆናችሁ ውሻ እንዳይነክሳችሁ